Sian, kamu akhir-akhir ini kok berubah? Kamu kenapa? Kalau aku berubah, emang kenapa? Gak suka? Loh, kok gitu? Ah, udahlah. Aku sudah punya cowok baru. Keren, ganteng, mapan lagi. Bukan kayak kamu. Kinian hitanang mardonga tunga sai lele tunggorang dosi ingoton nau tadalani saleleo alai dung saunari tahe balik na donaro tua pergaulan tai paula so di boto hodo madau doroham siana mona ikon laudo alamatan dokau dan si panolo piau disi dan si pangona iau ulahon malomo di roham asal lasonako paula so di boto hodo madau doroham siana si pangola